Šlo je za koncert Big Banda Krško z gostoma Debro Brown na vokalu in Jorisom Tepijem na basu. Tepe, ki je sicer tudi umetniški vodja festivala, ima svoj big band v New Yorku, tokrat pa se je predstavil tudi kot avtor kompozicij. To bring a big band from New York everywhere is too complicated and expensive. So I go around the world and I work with different big bands as a guest bass player. And big bands like it because they always have a singer or a saxophone player as a guest, but never a bass player. Pred parimi meseci smo že dobili povabilo, nismo niti vedeli, kaj nas čaka, kakšna glasba, ker smo note smo dobili šele pred 3 tedni, tako da pa bili so dopusti vmes in smo zdaj v tem tednu v 2 daljših vajah izvadili program z Jorisom, nizozemskim basistom, in z Debro Brown. Delavnice, koncerti, večerni sešni in še marsikaj. V tednu dni se je v sklopu Jazzentija zopet veliko dogajalo. I can see students make progress in like 2-3 days, amazing. And the level is pretty high this year and they are very motivated and they're very interested in learning more. And that you can really see that you can feel it in the atmosphere. Kljub temu pa lahko število tovrstnih festivalov pri nas naštejemo na prste ene roke. Žal jih pač ni dovolj, nikoli jih ni dovolj. Redki so takšni, kot so v Novem mestu, ki vztrajajo vsa ta leta, in da se počasi iz začetkov organiziranja jazz festivala naredi taka zgodba, ki, če se je do zdaj obdržala, se bo gotovo tudi v naslednjih letih obdržala. V sklopu letošnjega Jazzentija je bilo 9 različnih delavnic, ki so jih vodili svetovno priznani mentorji. Letos prvič tudi kar 3 Slovenci.